Yakhanda kune gul, yakhanda kune gul. İşlemedi. O'shan originali bo'ldi. Bitta ishli, shuni ayting. Yakhanda kune gul, yakhanda kune gul, yakhanda kune gul bi khandana tasadqa. Ey gunchada khanzirey dandana tasadqa. Yakhanda kune gul, yakhanda kune gul, yakhanda kune gul bi khandana tasadqa. Ey gunchada khanzirey dandana tasadqa. Yakhanda kune gul. Yo, ben Hit joyi bor, oke, bu bilasizmi? Bu aytilmasa bo'lmaydi, bu qo'shiq. O'sha joyni javlon etgan. Shu joyni men aytganman. Ya şu joyni kim yarattı? Shunaqa prikol bo'lgan. Sun'iy intellektda qilingan. Sun'iy intellektda qilingan ekan menimcha bu. Shu qo'shuqni aynan shu joyi trend bo'lib ketib qoldi.